Najbolji crtani filmovi svih vremena. Mnoge generacije su odrasle uz animirane filmove, a vremenom neki od njih su postali svetski blockbusteri. Ali šta mislite, koji su se od njih izdvojili i ušli na listu najboljih animiranih filmova ikada, koju je napravio magazin Time? Priča o igračkama. Revolucija ovde počinje. Sredinom 80. godina 20. veka John Lasseter, stipendista Disneya, pridružio se kompjuterskoj laboratoriji Pixara i pokazao koliki potencijal ima kompjuterska animacija. Priča o igračkama. Prvi je dugometražni animirani film napravljen potpuno kompjuterskom animacijom i svakako je najinventivnija komedija 90-ih godina. Glavni junaci su igračke dečaka Andyja, koje žive onda kada oko njih nema ljudi. Njihov vođa je i Andyjeva omiljena igračka, krpeni kauboj Woody, kojem glas pozajmljuje Tom Hanks. Pred svaki rođendan igračke se plaše da će biti zamenjene nekim boljim i lepšim igračkama. Woodyjev strah kulminira kada Andy dobija na poklon svemirskog rendžera, Buzza Lightyeara, koji je u velikoj meri moderniji od Woodyja. Ovako počinje crtani film, pun humora za koji Lasseter nije mogao ni da predvidi da će baš toliko očarati publiku, a posebno da će ovakav vid pravljenja filmova narednih godina potpuno staviti sa strane filmove crtane rukom. Stari Disneyev stil odjednom je postao kao stara krpena lutka Woody, a Pixar je postao centar animiranih filmova 21. veka. Mala sirena. Ovo je prvi animirani film iz Disneyevog perioda renesanse. U njemu se našlo sve ono što je nedostajalo ostvarenjima nastajalim posle smrti Walta Disneya. Dobra naracija, dizajn, ali i muzika koja je veoma brzo postala popularna širom sveta. Priča o maloj sireni Ariel koja sanja o životu van vode i sakuplja predmete iz potonulih brodova. Predstavlja ekranizaciju bajke Hansa Christiana Andersena o princezi i morskom stvorenju, u običajnoj priči o momku i devojci. Ali u ovu priču ubačena je i politička poruka. Kada otac od Ariel saznaje da se ona zaljubila u čoveka, o njoj govori da su ljudi zla bića koja jedu i uništavaju ribu. Zbog toga Ariel odlučuje da se udruži sa vešticom i tada se cela priča komplikuje. Nebesa. Ovaj animirani film Nebesa, u kojem je glavna scena kada se deda i dečak zajedno sa kućom vinu među oblake, izašao je 2009. godine i jedan je od najomiljenijih animiranih filmova poslednjih godina. Karl, penzionisani prodavac balona, prisiljen je da napusti kuću u kojoj je živeo sa svojom suprugom Ellie i preseli se u starački dom. Međutim, umjesto toga on kreće u avanturu. Karl je celog života želeo da odleti do Anđelskih vodopada u Južnoj Americi i to u svojoj kući koja je zakačena na 20.000 balona napunjenih helijumom. Međutim, Karl svakako nije očekivao jednu stvar, a to je da na tom putovanju bude u društvu dečaka Russella. Dumbo.
prvih godina rada na produkciji animiranih filmova, Walt Disney je svakako bio najambicioznija osoba u Hollywoodu. Kada je probio led sa Snežanom i 7 patuljaka i Pinokijem, a između Bambija iz 1942. godine i Pepeljuge iz 1950. godine. Njegov tim je izbacio jedan mali film za koji niko nije ni pomišljao da će postati klasik. Iako Dumbo traje svega 64 minuta i što je u njega uloženo manje od $1 milion, on je ipak napravio veliki uspeh. Priča o cirkuskom sloniću koji je zbog svojih dugačkih ušiju dobio ime Dumbo, vremenom je postao jedan od omiljenih crtanih filmova dece širom sveta. Kada su ga odvojili od majke, Dumbo se našao sam na svetu. Prošao je kroz mnogo avantura sa svojim prijateljem mišom Timotijem, a vremenom je shvatio da mu njegove velike uši ipak mogu koristiti. Pomoću njih on leti. Pinokio. Na prvom mestu liste najboljih animiranih filmova svih vremena magazina Time nalazi se Pinokio, baziran na priči Karla Kolodija iz 1883. godine. Ovaj animirani film dao je svima lekciju da dete ne postaje odrasla osoba sve dok ne osjeti gubitak i ne uradi nešto velikodušno. I danas ostale su čuvene rečenice iz Pinokija, poput ovih: ukoliko lažeš, porašće ti nos. Ako pobegneš od kuće, možeš da nastradaš. Priča o dečaku igrački koji želi da postane pravi živi dečak. Kasnije je bila inspiracija mnogim autorima animiranih filmova, bilo da oni rade olovkom i papirom ili siluetama i pikselima. Ovaj animirani film pruža deci mnogo zabave, ali i mnogo životnih lekcija.